ria andonzi asoto bwaterete charagire chensa ikomi chabono magoroba karibu ase kiunga chensa ikomi elionkomanye ayabire kagokorekana korwa chinsemo au ime amona isiko yalira balia busi ekiunga chensa ikomi nigotogochaka korwa ase county ya Kisii seritukulia lero nige serikali ye county eyo eyerense y'omugavana Paul Simbarati yachakebene omuroberio gwokwenana amabere asabana ba ECDE ime ye sub county kianda omuroberio yo obagokwa wokoboko asokurigereria abana bake anene bali bagochaka chiskuru chingeki chiboigo nigo achakia oboroso bwokwagacha ekiwanda ekyamabere chinsemo cha ATC ekyoke kagire gochikoera kwagachwa umutinyi ogatano narimo muri kito Dipon Asanya nigo abakagotubwaterio roboti oru turachikonyora aso bwikira ngekoraga chensa ibere kurendekena kikingise atutomeire ayo akolekana litikolia lero. Gari ya kwanza ndio inaflagiwa inayopita, makofi tafadhali. Hiyo inaenda Nyaribari chache tetengeli bageri yaben ditanga nikobakira mbiyemo mwensi goikaga goigo esebo emambye ya lero twa lemire umosing ase factory ya mabere ekoroswa factory mekoba ntaitibona mwenyewe mabere nturimo gikorusesiko amabere etokura kurwa saba bibaitu namo kwana bono ega getsusu primary ntuabeke soloro tukabane kula tuameke shanga nere in a state yoko gachama mabere. We as the assembly, Your Excellency, we are going to support you. Elinde wachibu your manifesto muna wa promise di aba 90 ba Kisii umugabana karangoro w'ikikura naretera nganaga kira abana baito ebirasi bya ECD agateba narwane sana anyore basari agateba nateme sana alende school feeding program enkamune gabana ikirani ustraikerania bas gabana I have nothing much to say, just to say thank you very much as a program yega, and one of the greatest thing that you thought about ngeringa na wanyakwarieti program ya mabere talinga tu yachete KCC okenyone patia bana boda boda bashirikishwe egera mabere karaikire banyere chiskuru na banyore gento gake egine ndeke itanga ni ndune sekta ya boda boda gotore no mogoko monene eseni jorero kwara likira bamura 659 bago kolega sisi tulia talibo nande egendo yakabere Your Excellency yadoro promisinga wikato chikawa begeno egera mabera ya chiwike singe jabana bakwiru na baito talibao igo tikato wa giserenga wikato ga reto ba begeno toikia mabera ya buno mugabana atoya na ikirira bana baito ndogwanja maganai. Giving bursaries to the needy, modern ECD classrooms, our future so bright. Manchomo ligereria ekeratogo tigana nayo asomo yega bwokobekerwa chugutwa asabarokirwa abe university ya uzima iyo gutoka emeye county ya Kisumu omoyega obako wekiranwa amono muraibwense ya Kenya uyo bakerekuko aborokirwa bo asomo kyobo na komenta otebabuna nigo serikali yaye yaberege komenta ekigancha kya NSSF korwa chilingi chibilioni chimisato na 12 goika chibilioni chiringi chiribu chimia isano nemo na mirongo etano nebere asemia kebere nigo boigo abakagotogia omuroberio muya oyobo wakanira aborokiwa be university chi school fees oyomanyikanite buna new university funding model nagoteba nigo okonyire abange. Give you with a brief scripture to guide your service, and this is found in the book of John chapter 10 verse 10. I have come that they may have life and have it to the full. This is the spirit of Uzima, the fullness of life, and it is a charge that I place upon you today. Serve life fully with competence and compassion. Your Excellency, allow me to thank you for the directive that you gave last week on the basis of ensuring that all our students in grade 9 transition to grade 10 without necessarily having the fees required or having uniforms.
directive, we have been able to move our admissions from 92% last week to 98% yesterday, and we intend to move to the 100% transition policy as provided in our government policies by the end of today. I want to take this opportunity to urge all the principals to admit the students that are remaining, and we've also instructed our field officers to collect the data of all these students so that we can be able to do what is necessary to ensure that our mandate under Article 53 of the Constitution is done. So, ladies and gentlemen, we will be patient as the ministry and the government works for a solution to ensure that our children will never again be denied education because of uniforms or lunch money or any other levies that are not provided for. Rigereria ene nkwana yaye umuwaziri w'ekisemi omuske Julius Migos Ogamba ekera aikirana asomo yego yuko bekerwa akigutwa asaborokibwa Bauzima University meye county ya Kisumu na boygo omuyego yoyu nigo obakogwekeranwa na Daktari William Ruto asenere abagako batogia aborokibwa bo asengencho yobolemereri bwabo na boygo kubeko mukia na gotogia University ya Uzima asengencho yokubarusia aborokibwa bali na kubabekera chigutwa litkulia lero. Uzima University has deliberately carved out its place in medical training and stands ready to leave an indelible mark. Ladies and gentlemen, I am deeply impressed by the ambition of Uzima University. It proves that the greatness of an institution is measured not by its age, not by its size, but by the scale of its ambition, not by what it promises, but what it delivers. Uzima University may be young, it may be small, but its impact is phenomenal. In 30 months, we have more than doubled what we had saved in 60 years through NSSF. I mean, in the last 2.5 years, we have raised the level of our savings, social security savings for that matter, from 312 billion saved in 60 years to now 670 billion by this month. Through the new student funding model, university support is now anchored on merit and need, restoring fairness and sustainability to higher education. These reforms matter because they shape the country you, our graduates, are now stepping forward to. Mwanchumo rigereria umurikyo botambe asamangana yobo erera nibwo mangana was broadcasting and telecommunications Stephen Isaboke nigo aberega kugokera egetambukero kyo murayibwense ya Kenya Daktari William Ruto yokubwato kachibesa cha nyota kucha asabasahe abo litukoligoro na kulira yogo chikobasira asamangana ye mitandao ogokwana emambi litukulia lero chinga ki akoletaro yaye goika aseskuru yobobundi ya Kisii National Polytechnic Isaboke migo boigo agokeire ogochakibwa ku muroberio ogitume asabasaye abo bagutumeka chi computer koliya na gokora chigasi gwetera ase mitandao kurwa ase serikali asabereka gotababuna ekene gitambukirikia na bigonge chigokonya okeya omuchando bwo kubura wechigasi anena asabasaye Otuchoini guys Kisii National Polytechnic kuligerera mono ese abana abasaye bakwebundise ibintu bya digitali iyerege kyabo ekemo kyabo mikakati ya ibintu biri omorai bitu oitobyense President William Ruto a promise tinga yaya oikakatore the digital nereye digital ndia kwane tu kwani gora literikola kan digital nereye chitume center ni chi center chinde chonsi bigusiyengiba ngotanga mpiyamo sana nkureneli omonene byense President ito acheteigoroga gusi akacha ko launch chibesa gotomu esabana banyota bali bachede through
kwende biongo bensi ipe bakanyora nga baitire baro kene baranyora chibesechi usiga seito abana 3820 banyora chibese igoro 1022 3000 kiro yoma akagacheru ekeganja savings na pare wiki nkego na bacha bayi chinde 22 na chinde seto chigachu egere bachaki biasara biri babunde setu na kwa chibese chimbaye tu chibese mene jire bantu bakwa para bagenda chibese chibaye tu after ba paro kiro first of all ekini kyabongere kiege ngesa kibete to korege birengere bya mbiri biebi number 2 boro kinga ya na batu korega like a plan number 3 bono boro kinga mbache bakore batimi chibese chese esegasi yuto ibintu bindi bana kwete goro monene bwense baka na gavana yito gavana simbarate ko batenga moje munga inu bono mozo kuru peps zakuru ku buda chibese chigende chisire andu bugenga chibese chicha na bwate ange 2022 ngai chachete egere chibese chigende biasara mono egente kiabeto ko president ito anje tabasa na ndikuri yabasa bali mono patari kwenyara gose batari gocha kunyara wekonya onye serikali tari goche bakonye because na baruna bakenya na baruna abantu batakire kwenyorero bugima bwabo komenta igoro yayo wisiye ito ebintu ne bingo manene byense naba Umwaziri ibo bolindi bwaime umusike Onesmus Kipchumba Murkomen nigo agenderete kugikeria echiburaburu echabete chikoene kibwa asekanise yemo ime ya uthaya ekaunti ya Nyeri elitukuria Jumapili umurobeli umusangirikano obete ko gwikiranwa amonere yokabere omukonyi bumuraibwense nabigore umuraibweke magia DCP Rigathi Gachagua ase chiburaburu chabete chikoene kibwa ase ogosasimuko nanyabo Murkomen nigo abori obutuki bwa bwango bukorekana elikoene kibuna bali bonsi babete baguchakia chiburaburu echo ngoimukirwa bali egetambukiro. Tunataka kufanya siasa ya amani. Tunataka tufanye siasa ya upendo. Tunataka kufanya siasa ya maendeleo. Ile mambo ya kulingana mawe, kupigana kwa kanisa hatuwezi kukubali. Na hatuwezi kukubali mambo ambayo tuliona hapa majuzi tukiwa pale Othaya, haiwezekani tena. Na nimeambia regional commissioner na regional security team lazima wachukue hatua ya kisheria kuhakikisha mambo hayo yamekomeshwa na kusimamishwa completely. Sisi kama serikali na Mheshimiwa Rais ametuambia wazi, serikali yetu inafanya siasa ya amani. Hata tukiwa na wapinzani wetu waendelee kufanya siasa yao kwa amani. Kila mtu apewe nafasi yake, afanye siasa yake, auze sera zake. Mwishowe wananchi ndio watanunua ile sera ambayo inaweza kuwafaidi kwa maisha yao. Ukweli ama sio kweli? Ni namna hiyo ama sio namna hiyo? Mngetaka tufanye siasa ya amani? Ninaomba wanasiasa wetu tusifanye siasa ya kutafuta goons, tusifanye siasa ya kulingana mawe, tusifanye siasa ya kupigana kanisa. Na mimi naongea kama waziri ya usalama, tutakufanyia hatua ya kisheria kama wewe utaleta vita kwa kanisa ama kwa mkutano ya mwanasiasa wowote. Haijalishi ni mwanasiasa wa mrengo fulani, siasa yote ambayo ni duni ya kupigana mawe na kupigana mangumi, hiyo lazima ikome. Tukue kwa siasa ya amani. Siwezi kukubali kanisa ikuwe ni mahali ambapo siasa duni na chafu ya vita inaweza kufanyika. Na mimi ndasimama na kanisa, nisimame na Wakenya kusema kwamba siasa yetu lazima ibadilishwe ikuwe siasa ya amani na siasa ya upendo. Mwanchumu ligereria kubwatekana nechiburaburu echo chabete chikoene kiwa ase kanisa yo nigo abarai au bechi kanisa babere bagwesokiana kugikeria chiburaburu echo na kuburi siasa cyo mulembe chinyareko bachigo kolekana elikoene kibuna ebisasimero ongosi kwabire anenekera abantu gosabarai au bachire ase ogosasima nigo balenge kurabonere Joseph Monela abo batebire buna nigo ebisasimero bibekire aso gosasimwa kurendetali aso koleta chiburaburu ayo na yagendete gukorekana kurwa chinsemo au egatia yali twabere tugukwareganiria egekuraga chinsa ibere cyabono magoroba gwakirembye mono yabene asingincho wanja gotengera egetembe TV gendera gutwara oburigeri borobya nigo tobwateranere Elvis Manyara kwene kinga eliogene chibicha bya gwekire na nchani gonkuru kwa Ruth Kemunto.